Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag kita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Lorena. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nakiasawa akin ni Harold. Gapo taay ayatek launay. Ngem tinalaos a panagayat ko kenkwana ket nagbaliwen anaming pinsan. Daytoy man ti nakisalaysay dito'y programa yo. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Lorena dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Lorena, bakit? Sabay ko matauman nugot ka sarong karak ti anak ko iti pagnana adanda. Wen, lakay. Apay ko maaparitan ka. Naskan matasarong karam ti anak mo, tapno saan agumurakan ka. Agyamanak. Ipaay mo ti pagrebengam kas amana. Agyamanak, bakit? Kat? Kaano asarong karam? Inton Domingo, tawan sa rekoy di opisina. O sige, sarong karam tulat ta. Awan parikot kanyak, maipapan iti day ta abanag. Gapo, tamaawatan ka. Aday ta. Ay, nawalisa akong nagitibulbulong dito paraangan. Good morning, Garuba. Good morning, matkan ka, Art. Diti paraangan nyo ti umuna mainitan no kasto yung agsapa. Iso ngay mayak. Ta dituyak man nagpainit. Uwan Ni Harold. Ay na, amo mo ti pribado nga opisina. Adala ta sarat dano kasti a Sabado. Huwag niya agpaiso. Katsi ka, awan ka di sarak mo? Saan ako na simrek. Ngamin, kaslan, nabambanog ako na eh. Iso sumrek ak tulatan intong Lunes. Uwan gayam, kayat mo ti agkape? Inak mangisagana. Sige, kat agyaman na ka. Ay na. Mayat titimpla miti kape Agkape talata bayat ti panagpainit ka. Kita dagiti tumatayab ka dagiti sangsanga dayta akayo. Aglalagto da nga umalaala ti ka dagiti sangsanga. Kaslaawan parikot da, anya? Agparikot ayamat dagiti bilit. Saan nga ta? Di tayo amumot Oh, naon nagasinay day ta. Amom ka di, Art. Kasla madandanagan ak. Tapay man. Agsarak da Harold, kanti anak na. Anya? No kasta. Ada putot na iti sa bali a babae. Wan. Maawataglatan. No apay ako na mamadanagan ka. Art. Ngam saan ka nagpanunot iti negatibo, Lorena? Aramidom ti amin. Tapno agbalin kayo ang naragsak. Bakit? Rumwarak ita ta Domingo. Inak iti ayan ti anak ko. Wan, Harold, sige laang. Kan alaam ta ginatang ko para iti anak mo. Stuffed toy. Ingatangam ti anak ko? Wana? Agyaman na ka. Dumteng to ti gundaway ang makita. Kan makapulapul ko ti anak mo. Agyaman na, bakit? Alang arodan agrubwat kan, tasarong karam ti anak mo. Adag ginatgatang ko para kada kayo, tatang. Anyagay ta kita, anak ko. Kan naggastos ka pa ilang. Kat adan asawam. Makaamu ako ni tibiyag ko. Ay na, tatang. Manumot laday tangay. Okay. Kumusta kayo ni asawam? Nasaya at matlata, tatang?
Ay, manon na tawin nyo nga gasawa. Ngam awan pa'y anak yaw. Addan tulat ta, Kahit apay adi mo kadwa ti asawa masimarong kardi taoy. Sinarungkaran na ngamin ti anak na, tatang. Ha? Anak na? Uwan, tatang. Adda po to ti asawak. Itiim mo na, akaayan-ayat na. Oh, Harold. Ha? Sino dagita kakadwam? Iso ni Joan. Ti ina ni Sarah nga anak ko. Kumusta kan, Lorena? Ha? Isumot ni Sarah nga anak ni. Ha? Naragsak pa nakamam mo kada kayo. Sarah, Joanne. Dito'y tayo kadilatan, Ruar? Ha? Umay kayo. Umunag kayo. Tamangi sa ganak, iti pagsasangwan tayo. O sige, agmerienda tayo. Anyamot day tamakan. Jak magustuhan. Sara, anak, di ka agpili-pili, ha? Tamo mat. Saan taabalay day toy? Anya ka diti kayat mo akanen, anak. Ibagam laeng. Kaya't ko ti cake kan ice cream. Cake? Sige inak kumatang. Lorena. Si kapay lang ti makamo kadakwada, Inak la gumatang iti cake kan ice cream. Kat, manumatan atawan yung agasawa ka ni Harold. Upat atawan. Kasta gayam. Apay nga italaang nga akikita kayo kada Harold. Saan ngamin akayat dagiti dadakkel ko ni Harold? Gaputamay sa lang anak ko rapay. Dayta tigapuna aliniklik akon. Tanidyak liklikan, saan dak na ikanititawid ko? Nagnawid kami ka ni Sarah ijay Cebu. Iti may sabalay mi ijay. Kastagayam. Sayang. Tanang asawa mo't gaya man ni Harold. Ha? Kunaklakit din no iti panagkita mi. Kat mabalin mi asilpuan tinapalabas mi. Saan mo't gayam ang mabalin? Gaputadaanan iti asawa. Papa, mabalin ka di akanayunam ti sumarong kariji balay? Ha? Saan nakamot siguro aparitan ti asawam? Saan ka di, Tita Lorena? Ha? Ne, saan, Sarah? Oo, nangag mo, Papa. Saan nakaparitan ni Tita Lorena? Sige. Di kagda nag-anak. Sarong karang kantulat ta. Kasano? Itulod na kami, Harold. Agawid kami. Sige, Joan. Itulod kayo. Ada ka pa lang diti parangan nyo. Rabin, Lorena. Wen, sika? Apay arimwar ka? Sana ka makaturog. Iso arimwara, tapno agpaangin. Natalyaw ka diti parangan nyo. Iso ngay nasitgan ka. Naunag deta sinnahay mo Rabiin, ngamawan pa'y ni Harold. Intulod na itay malam ti aginana. Nga maging kaita, saan pa'y asimangpet? Haddan to siguro, hindi madamdama Art, daytuhin tay na kunak idikan ka pagdandanagak. Ket, itinakunakmatkan ka. Di kag panunot iti negatibo. Ngam, Ay ayatan na katasawam. Isungin kalay sana ka. Art, Ket ita, aramidom ti ammo manasayaat para kada kayo nga agasawa. one Art. Maawatak ti kayat mo nga ipakaawat. Hello, Harold. Hello? Joan, When? Siyak na ito kasarita ko man ni Harold. Sorry ha?
ngam nakaturugan ni Harold. Ngamin, kuna ni Sarah adito'y langan ang maturog. Iso aday ta, pinatgan na ti anak na. Anya. Di kagdanag, Lorena. Aday tinasaya ta kasasaad ni Harold. Kan maysa, naragsak dito'y danami iti anak na. Anya. Oh, adda ka di pa ibagam? Tanoawan, i-off kon ti cellphone. O sige. Awanan ibagakpay. Bye. Anya dahito'y ngararamitan ni Harold. Apay, asaan ang agawit? Kunak no simra ka na iti trabaho. Saan ako nasimrak, ta inururay ka. Katsi ka, apay nga ita ka lang. Anya ti orasan? Alas 10 iti agsapa. Awan ka di plano masumrak iti trabaho? Sumra ka klata, oray na ladawak. Harold, adda ka di kayat mo nga ipod no kanyak. Anya ko matiipudnukan ka. Naturog kay Jibalay da Joan, edi rabi. When? Agda nagak. Nga amangan no agsinubyan kayo ka ni Joan. Kat sapay ko ma, ta saan ang mapasamak dayta. Tengat rabiin. Ngamawan manan ni Harold. Talaga sa balin dahiti ang mapaspasamak. Manun agundaway asan ang nakawawit. Kaya't naasawan. Ada ijibalay da Joan. Kasano nagsinubyan da ka ni Joan. Sapay ko ma. Tasaan apod no dayta nga atap ko. Tita Lorena. Oh, Sarah. Asino ti kadwam nga imay? Awan, sisyak lang. Anya ti masapol mo? Imayak tasukunak ni Papa. Ha? Kaya't ko nga ijibalay ang maturog ita. Ngamin, birthday. Ha? Ado ti sagana ni Mama. Kasta? Ayan ka din ni Papa, tita. Saan pa yasim mangpat? Anyamat tan. O sige, bayam ta awagag. Mabit lang, adaytan. Agriringan. Hello? Lorena? Juan, Apay nga awagam ni Harold. adda ka di dita? Wan, ada dito'y. Madamang agdigdigos. O sige. Bye. O anya, anda ka din ni Papa ijibalay, Tita Lorena? Sarah, no kasta ang maturog ni Harold ijibalayo. Sa dino ti pagturugan na. Iti silid ni Mama. Anya. Nasaya ata si mangpatkan. Dua arabi adi ka nagawid. Kat ambok nga iti ayan ni Joan, ti ayan mo. Kuha. Ammo ka nagsinubyan kayon. Gapota iti seled na ti pagturugam. No kasta nga adda ka iji balayda. Lorena. Ay ayatan na kadipay. Kuha. No di na kun ay ayatan nga asawam. Sige. Mabalin mo latan ti pumanaw. Total, balay ko mat daytoy. Mabalin mo nga alaan dagiti amin akawas. Kan ginatgatang mo agamit. Ta pumanaw kan. Lorena. Mabalin mo ti pumanaw. Harold. Anya ti bagam? Tay nayaban na ti parangan nyo, Lorena. Art. Oh. Pagsagit ka matan. Napasama kan di pagdandanaga, Art. Pimanawan ni Harold. Napanan iti ayan ni Joan.
Pimanaw? Amang ano pinapanaw mo? Gaputadyak kaya ti kanayo na masaksaktan. Iso na saysayate na pumanaw langan. Ngagsina kamin. Damdaman maminsan ti sakit. Lorena. No apay nga isupay lang amin ti inayat ko. Kaya't kada asawan dayta. At talagang agsina kayon? One heart. Ay ayatan na pa'y lagayam ni Joanne. Iso nga'y di pinapanaw ko. Sana nagkadkad. Inala na amin na bato na katrimwaran. Hala. Bayamon, Lorena. Barang dumting tal daw ama kamiris. Kat si kagayam tay ayatan na. Mala. Pagkalmaam day tarik nam. Sana rumbang agsangsangit ka. Nasaya tay may ka. Idi inawagan ka, Harold. Iti maudi akong daway. Agsarita ta. Anya ti bagam? Talaga kadingawan pati ko kan ka nga asawam. Gapo ka di taada anak yu ka ni Joanne. Iso anak isinubyan ka kan ko na. Nga oray pa'y nagkalaysatan. Lorena, pakawanin nak. Ngam saan matanaskan nga agsina ta? Gapo tama siya anak matkan ka. Agpili ka, Harold. Ni Joanne? Wano siyak. Lorena. Sumungbat ka. Ni Joanne? Wano siyak nga asawam. Diyak kaya't nga agsina ta, Lorena. Saan amabalin adwa kami itibiyag mo? Iso nga agpili ka, Harold. Siyak. Wano ni Joanne. Saan na siya ti pinili ni Harold, Mr. Lonely? Ngem awan mabalin ko, gapo tanaragragsak iti sidong da Joanne ken iti anak da. Binaybay aklat ta, ket naklon ko ti panagsinami. Ket ita, nagkonsentratak iti trabaho. Kastan, ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Lorena. Pagayam Lorena, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Numabalin, saan kayo kumangagsinak ni Harold? Gapo ta nagkalaysa kayo ket ngarod. Angam saan mat ngarod amabalin, adwa kayo itibiyag na. Akatala, sapay la kumata makapagpanunot ni Harold, ket agsublikan ka. Bueno papagaya, maing ka nangagan, ti panakay-drama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga, di tinagan a Lorena, adinan inlanad, ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo, kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Basi. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.